Sifat 20 bagi 2 yang ditamung dalam kalimah La ilaha illallah. Sifat 20 bagi 2. Yang pertama istighna, yang kedua iftikar. Sifat istighna 11. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu li hadis, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalim. Tamahlum, kenan, tacok, ban harus 3. 1. Harus bagi Allah Ta'ala ni pejik mungkin. 2. Suci Allah Ta'ala ni bak nutung faedah, bak segala buat dan segala hukum. Boleh ya? Segala mungkin han ji beri bekas dengan kekuatan ji. Iftikar si kurung. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Kadirun, muridun, alimun, hayyun. Tamahlum, kenan, tacok, bak harus 2. Bisa. Segala mungkin han ji beri bekas dengan tabiat ji. 2. Wajib bahru alam sekaliannya. Sifat 20 yang ditamung bak kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La bak kalimat la 5. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Bak kalimat ilaha 6. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalim. Wate tatamah bak kalimat la, bak kalimat ilaha je 11. Bak kalimat ilah peut. Bak kalimat Allah 5. Bak kalimat la, bak kalimat ilah peut. Bak kalimat Allah 5. Bak kalimat Allah 5. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat. Bak kalimat ilah peut. Kadirun, muridun, alimun, hayyun. Wateta putapat jet cikurung. Cikurung tambah 11 jet 20. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.